لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان اسپانیایی به روش نصرت. درس اول. Lección 1. یه آمریکایی خانم امیلی مارتن یکی از آشنایانشان را می‌بیند. Carlos López. به مکالمه آنها گوش دهید. Escuche su conversación. Buenos días, señora Martin. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien, señor López. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y su esposo? Bien también, gracias. Ah, bien. Todos bien entonces. Bueno, mucho gusto en verla, señora Martin. Sí, mucho gusto, señor López. Adiós. دوباره به مکالمه گوش دهید. Escuche la conversación otra vez. Buenos días, señora Martin. ¿Cómo está usted? Estoy bien, señor López. ¿Y usted? Muy bien, gracias. ¿Y su esposo? Bien también, gracias. Ah, bien. Todos bien entonces. Bueno, mucho gusto en verla, señora Martin. Sí, mucho gusto, señor López. Adiós. حالا تصور کنید که با آقای لوپز در حال صحبت کردن هستید. به او سلام کنید. Buenos días, señor López. هرگاه که می‌خواهید یاد بگیرید بلند تکرار کنید. بعد تلفظ خود را بررسی کنید و مانند گوینده اسپانیایی بگویید. دوباره بگویید صبح بخیر. Buenos días. Buenos días, señor López. تصور کنید که بعد از ظهر است. چه خواهید گفت؟ Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, señor López. از آقای لوپز بپرسید که حالش چطور است. ¿Cómo está, señor López? ¿Cómo está usted, señor López? چگونه پاسخ می‌دهد؟ خیلی خوب، متشکرم. Muy bien, gracias. Estoy muy bien, gracias. شما چطور؟ ¿Y usted? ¿Cómo está usted? Dígale. به او بگویید. Dígale que usted está muy bien. Estoy muy bien, gracias. Yo estoy muy bien, gracias. تصور کنید دارید به سینما می‌روید. ¿Se acuerda de cómo se dice? یادتان میآید چطور می‌گفتید؟ ¿Se acuerda de cómo se dice? سینما. El cine. El cine. Dígale al señor López que usted va al cine. Voy al cine. Pregúntele. از او بپرسید. Pregúntele si le gusta el cine. ¿Le gusta el cine? ¿Le gusta el cine? او چگونه پاسخ می‌دهد؟ بله، من از سینما خوشم میاد. Sí, me gusta el cine. ¿Se acuerda de cómo se dice? یک فیلم. Una película. چگونه میپرسد؟ کدوم فیلم؟ ¿Qué película? بگویید که یک فیلم مکزیکی است. Hay una película mexicana. Hay una película mexicana. با اشاره به La película. بگویید میخواهم برم اونو ببینم. Voy a verla. Verla. Voy a verla. برای مطالعه اسپانیایی. Para estudiar español.
Voy a verla para estudiar español. به منظور آموختن اسپانیایی. Para aprender español. ¿Se acuerda de cómo se dice? کسی. Alguien. Alguien. Diga, بگویید. diga, کسی به هم گفته است. Alguien me ha dicho. Alguien me ha dicho که این فیلم خیلی خوب است. que la película es muy buena. diga, کسی به هم گفته که این فیلم خیلی خوبه. Alguien me ha dicho que la película es muy buena. Alguien me ha dicho que la película es muy buena. یادتان باشد میگویید buena, چون دارید درباره la película, صحبت میکنید. اگر به تئاتر نسبت میدادید چطور؟ el teatro, diga, تئاتر خیلی خوب بود. El teatro es muy bueno. Bueno. تئاترش هم خیلی خوب بود. El teatro también es muy bueno. بگویید که از فیلم سینمایی بیشتر خوشتان میآید. Me gusta el cine más. بیشتر از تئاتر. Más que el teatro. Me gusta el cine más que el teatro. به منظور آموختن زبان اسپانیایی. Para aprender español. میخواهید بگویید مردم در تئاتر خیلی سریع صحبت میکنند. ¿se acuerda de cómo se dice? مردم. Gente. La gente. Diga, مردم صحبت میکنند. La gente habla خیلی سریع. demasiado rápido. Demasiado. Demasiado rápido. مردم خیلی سریع صحبت میکنند. La gente habla demasiado rápido. در تئاتر. En el teatro. En el teatro la gente habla demasiado rápido. برای من. Para mí. Para mí. ¿cómo se dice? سریعتر. Más rápido. خیلی سریعتر. Mucho más rápido. El señor López le pregunta. آقای لوپز از شما میپرسد. El señor López le pregunta. خیلی سریعتر از چیزی که در فیلمه؟ ¿Mucho más rápido que en el cine? ¿Mucho más rápido que en el cine? Conteste. پاسخ دهید. اینطوری فکر میکنم. Creo que sí. El señor López le dice. جالبه.
Interesante. برای من Para mí, در تئاتر en el teatro, مردم خیلی آهسته صحبت می کنند. la gente habla despacio. خیلی آهسته تر. Más despacio. خیلی آهسته تر از چیزی که در فیلمه. Más despacio que en el cine. La gente habla más despacio que en el cine. Diga, جالبه. Interesante. تصور کنید که می خواهید مکان سالن تئاتر را بفهمید. اینجا کلمه است برای مکانش کجاست؟ escuche y repita. گوش کنید و تکرار کنید. ¿Dónde queda? Queda. Queda. ¿Dónde queda? بپرسید کجا قرار دارد. ¿Dónde queda? ¿Se acuerda de cómo se dice? خیلی دور. Lejos. Lejos. ¿Y cómo se dice? نزدیک. Cerca. Cerca. بپرسید که آیا نزدیکه یا دوره. ¿Queda cerca o lejos? ¿Queda cerca o lejos? او پاسخ می دهد از اینجا دوره. Lejos de aquí. ولی میتونی با مترو بری. Escuche y repita. Pero puede ir en metro. En metro. Metro. En metro. Puede ir en metro. ¿Cómo se dice? به اینجا نزدیکه. Queda cerca de aquí. با مترو. En metro. Queda cerca de aquí en metro. El señor López le pregunta. آیا الان میری؟ ¿Va ahora? ¿Usted va ahora? Say yes. از او بپرسید که آیا همراه شما میآید؟ Sí. ¿Quiere ir conmigo? ¿Quiere usted ir conmigo? Ay, no puedo. Tengo que trabajar. او میگوید که باید کار کند. Escuche y repita. کار کردن. Trabajar. Jar. Bajar. Tra. Trabajar. Trabajar. Diga, کار کردن. Trabajar. باید کار کنم. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. pregúntele al señor López. کجا کار میکنی؟ ¿Dónde trabaja? Trabaja. ¿Dónde trabaja usted? نزدیک اینجاست یا دوره؟ ¿Queda cerca o lejos? Conteste. خیلی از اینجا دوره. Queda lejos.
من با مترو میرم. Voy en metro. Voy en metro. میخواهید از آقای لوپز بپرسید که سینمای برادوی کجاست؟ ¿Se acuerda de cómo se dice? خیابان. Calle. La calle. Pregunte. در کدام خیابان؟ ¿En cuál calle? ¿En cuál calle? سینمای برادوی. El cine Broadway. در کدام خیابان قرار دارد؟ ¿En cuál calle queda? ¿En cuál calle queda el cine Broadway? El señor López le dice. در خیابان کالیفرنیا. En la calle California. Queda en la calle California. میخواهید بپرسید که چقدر طول میکشد تا به آنجا برسید؟ ¿Se acuerda de cómo se dice? چه مدت یا چه مدت زمان؟ ¿Cuánto tiempo? اینجا کلمه است به معنای رسیدن. Escuche y repita. Llegar. Llegar. ¿Cómo se dice? رفتن به اونجا. Llegar. بگویید به منظور رفتن به اونجا. Para llegar. Para llegar. بپرسید چقدر طول میکشه تا برسیم به اونجا؟ ¿Cuánto tiempo para llegar? Para llegar. ¿Cuánto tiempo para llegar? El señor López le dice. 20 دقیقه. 20 minutos. 20 minutos. یا 30 دقیقه. O 30 minutos. O 30 minutos. نیم ساعت. Escuche y repita. Media hora. Media hora. Diga. نیم ساعت طول میکشه برسی. Media hora para llegar. Media hora para llegar. با مترو. En metro. El señor López le dice. خب الان باید برم. Bueno, tengo que irme ahora. بگویید بله شما باید کار کنید. Sí, tiene que trabajar. Usted tiene que trabajar. Adiós. Adiós, señor López. تصور کنید که با یکی از دوستانتون دارید درباره روبرتو صحبت می کنید. بپرسید که حالش چطور است. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás tú? یادتان بود که حرف اس را اضافه کنید به Estás. تا از شکل محاوره‌ای استفاده کنید. حالا دوباره از شکل محاوره‌ای استفاده کنید و بگویید کجا داری میری؟ ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? Dígale a Roberto que usted va al cine.
Voy al cine. Pregúntele si quiere ir con usted. ¿Quieres ir conmigo? ¿Quieres ir conmigo? Roberto le dice, روبرتو بهت گفته بود که Roberto le dice, بله منم همراهت میام. Sí, voy contigo. با کمال میل. Con gusto. بیا با هم بریم. Vamos juntos. Vamos juntos. بگویید بله من و تو. Sí, tú y yo. و همسرم. Y mi esposo. Y mi esposo. بله من و تو و همسرت. Sí, tú y yo y tu esposo. Sí, tú y yo y tu esposo. Roberto le pregunta, به کدوم سینما؟ ¿A cuál cine? ¿A cuál cine van? conteste, به سینمای برادوی. Al cine Broadway. کجاست؟ ¿Dónde queda? ¿Dónde queda el cine Broadway? به او بگویید که در خیابان کالیفرنیا است. En la calle California. Queda en la calle California. Roberto le pregunta, چقدر طول میکشه بریم اونجا؟ ¿Cuánto tiempo para llegar? ¿Cuánto tiempo para llegar? dígale, نیم ساعت. Media hora. با مترو. En metro. Media hora en metro. Roberto le pregunta, چه ساعتی میخوایم بریم؟ ¿A qué hora vamos? به اون بگویید ساعت 7:30. A las 7:30. Vamos a las 7:30. dígale a Roberto que usted tiene que trabajar primero, اول. primero. Tengo que trabajar primero. Primero. بگویید اول کار میکنم. Primero trabajamos. Nosotros trabajamos. Trabajamos. Primero trabajamos. تو کار میکنی. Trabajas. Tú trabajas. من کار میکنم. Trabajo. Yo trabajo. ما همه کار میکنیم. Todos trabajamos. Nosotros todos trabajamos. و بعد از آن Escuche y repita, Y después... Después. Después. diga,
بعد از آن Después. ما همه با هم میریم به سینما. Todos vamos juntos al cine. Todos vamos juntos al cine. بله بعد از اون. Sí, después. بگویید اول کار میکنم. Primero trabajo. و من مطالعه میکنم. Y estudio. Estudio. ¿Qué estudias? Dígale que usted estudia español. Estudio español. Pero tú ya hablas español. Dígale que quiere aprender más. Quiero aprender más. بگویید اول میخوام مطالعه کنم. Primero quiero estudiar. و بعد از اون Y después, بعد از اون میرم به سینما. después voy al cine. برای یادگیری اسپانیایی بیشتر. Para aprender más español. Voy al cine para aprender más español. Dígale que usted solo entiende español un poco. Solo entiendo español un poco. No, no es verdad. Ya entiendes más que un poco. پایان درس اول.